Баграт Уасил Пащенкова ихьӡ-зху актәи абжьаратә школ аԥсуа бызшәеи литературеи рарҵаҩы Людмила Анлоԥҳа схатәы жәеинраала амаӡа. Аҵх лашьцара лҽалаӡан, ԥҳәызба ссирк уаха, ҿымҭкәа дҭыҵуеит ԥшьалаӡа, дахьааӡаз амӡырха, аӡыркәиқәа идырлашоит, амҩа цқьа илдырбарц, аха насгьы имҿыцәаауеит, уи лҭаацәа дырмбарц, аху-хыуҳәа илышьклашуеит, рлаашьа ду мшәқьар, аӡәы ԥенџьыр дкылыԥшуеит, бласы бырбеит абар. Ацәа хаара иалоуп, аҵх аԥсы аӡеит, аԥҳәызба цәгьа деинаалоуп, игәырӷьо дрыма ицеит. Дахьнаргаз зегь лашароуп, аҵх агәы каҷҷоит, араҟа уаха ачароуп, хәыҷи-дуи иччоит. Радыда хара инаҩуеит, ачара еилашуеит, амаҳә ҿымҭ длеиҩеиуеит, ихылԥа ҵыс ҭаҳәуеит. Аҭаца ԥшӡа дрыма, амардуан иаҿалт, аҳәа ццышәқәа дрыҵга, асасааирҭахь иҩналт. Уаха гәырӷьа ччароуп, ҭаацәарак еиқәшәеит, аԥсуа иашҭа ччароуп, аҭаца дааргеит.